Kugira ngo rero usobanukirwe neza ibijyanye n'iyo nkuru ngiye kuba nkugezaho, ndashaka guhera kuri iyi baruwa. Ni baruwa ifite umutwe w'amagambo ugira uti gutanga ikirego ku baturage b'Ababiligi bakekwaho uruhare mu kwambura no gusahura umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no gushyigikira ikirego cyatanzwe n'imiryango mpuzamahanga ya sosiyete sivile yo mu gace ka Katanga. Ati nyakubahwa bwana Procureur mukuru, twebwe abanyekongo batuye mu bihugu bigize urwego rwa Schengen n'abandi bose bo kwisi, tuboneyeho kubagezaho amakuru akomeye cyane kandi aturuka ku baturage b'abanyekongo bafite agahinda kenshi bijyana nuko abaturage banyu b'Ababiligi bakekwaho uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byo gusahura, gutwara, yewe rero no gukoresha umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabi, by'umwihariko umutungo ujyana n'amabuye y'agaciro. Ati ibi bikorwa birimo kuba mu gihe gikomeye cyane kubera ko ari ibyaha bikomeye kandi binyuranyije n'amategeko atandukanye tugiye kurondora, kandi ibyo byaha bikaba bikomeje gukorwa n'abaturage banyu b'Ububiligi. Ati ibyo byaha binyuranyije n'itegeko rihana ibyaha mu Bubiligi, cyane cyane ibijyanye na ruswa ya rubanda n'ibikorerwa n'ibyaha bikorerwa ku giti cyabo nk'uko biteganywa n'ingingo kuva ku murongo w'146 kugera kuri kuva ku murongo wa 246 kugera kuri 252. Ati kandi birajyana n'ibyaha byakozwe cyangwa se bikorwa ariko mu buryo bwo gukomeza kunyereza amafaranga yavuye mu bikorwa bitemewe nk'uko biteganywa n'ingingo ya 505. Ati ni icyaha kijyana n'ubugizi bwa nabi biteganywa n'ingingo ya 322 itegeko ryo kwa 11 Mutarama mu mwaka w'1993 rikumira ikoreshwa ry'imiterere y'imari ni mu bikorwa byo kunyereza amafaranga cyangwa se ni mu bikorwa bijyana n'amafaranga y'iterabwoba. Ati kandi ibyo byaha bikomeje gukorwa n'abaturage b'Ababiligi bafite ubwenegihugu bw'Ababiligi, ariko abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi birajyana n'amasezerano mpuzamahanga Ububiligi bwagiye bushyiraho umukono, harimo nk'amasezerano ya Loni yo kurwanya ruswa ya Merida mu mwaka wa 2003 ndetse n'amasezerano ya OECD yo kurwanya ruswa y'abayobozi b'abanyamahanga yasinywe mu mwaka w'1997. Ayo masezerano asaba Ububiligi gukumira no guhana ibikorwa byose bya ruswa mpuzamahanga, gukomeza gukorana n'ibindi bihugu mu kuzahura umutungo wanyerejwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ati ni muri urwo rwego rero dusaba ko Procureur nkuru itangira iperereza ryigenga kandi ryihariye rigamije kumenya no gukurikirana umutungo wose uturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagakurikirana mu mategeko abaturage cyangwa se kompanyi z'Ababiligi zifite uruhare rukomeye cyane mu gusahura amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiganjemo umuringa, kobalite, koruta, zahabu n'ibindi. Ati hari ukongera gufatira no kwambura mu buryo bwa burundu imitungo yaba ibarizwa ku butaka bw'Ububiligi, aho rero bikekwa ko yaba yaragezweho mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Hari ugukorana n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imiryango ya sosiyete sivile ni mu rwego rwo kugarura umutungo wanyerejwe. Ati turongera kandi kugaragaza ko duharanira kandi dushyigikiye ikirego cyatanzwe n'imiryango ya sosiyete sivile yo muri Katanga cyerekana abantu 9 bo mu muryango w'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo bose bakaba banafite ubwenegihugu bw'Ububiligi, ariyo mpamvu twatangiye dusaba ko mwakurikirana abo Babiligi. Abo rero barakekwaho kunyereza umutungo wa leta, gusenya no gusahura amafaranga mu buryo butagaragaza inkomoko yabo. Hari ugukoresha kompanyi ahanini zikorera munsi yabo ariko nanone zigakorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bya Katanga, ni mu gukomeza kunyereza umutungo wa rubanda. Abo rero turimo kuvuga bo mu muryango wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, barimo Madamu Denise Nyakeru Tshisekedi n'umugore wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, Jean-Claude Tshisekedi, Roger Tshisekedi na Thierry Tshisekedi udasize na Christian Tshisekedi. Abo bose ni abavandimwe ba Perezida. Harimo Joe Christian Nyakeru ni umuvandimwe wa Madamu Nyakeru. Harimo Madamu Roseline Mombo ni mushiki wa Perezida. Ati ibi bikorwa ntibyemezwa kandi byakomeje kugenda bikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'amahame y'Ububiligi n'Uburayi mu migirire myiza ya rubanda.
ati ni ku bijyanye no gukomeza gukurikirana amafaranga cyangwa se gukoresha amafaranga ya rubanda mu buryo bujyanye n'amategeko, atariko kandi aba bakomeje kugenda batuma ubukungu bw'igihugu cyacu bujya mu kaga. Ububiligi nk'igihugu rero cyubakiye ku mategeko gifite inshingano z'amahame, politiki n'amategeko ni ku bantu bakomeje gukora ibyaha. Ati turifuza ko aba bantu mutitaye ku bushobozi bwabo cyangwa se icyo bavuze mu gihugu, twifuza ko mwahita mutangira kubakurikirana. Ati dushingiye kandi ku ngingo ya 12 y'itegeko rigena uburyo bw'iperereza ry'ibyaha mu Bubiligi ndetse n'amasezerano mpuzamahanga ku kurwanya ruswa, turasaba procureur nkuru y'Ububiligi ko yafata iki kibazo nk'icyayo, kuko hano harimo abaturage b'Ababiligi kandi hari n'ibyo bikorwa nyine barimo gushinjwa cyangwa se bakekwaho kuba byarakozwe cyangwa se byaragiye ahanini bihuzwa n'Ububiligi, kuko tuvuga ko uwo mutungo wose cyangwa se n'amafaranga nyerezwa biza kugurwamo cyangwa se gushorwamo hano mu Bubiligi. Ati twashyizeho dosiye irambuye iri kuri USB cyangwa se iyi baruwa twayiherekesheje, noneho dosiye irambuye iri kuri USB igizwe n'inyandiko z'iperereza, raporo z'imiryango mpuzamahanga n'ibitangazamakuru bigaragaza ibimenyetso bikomeye birambuye kandi bihamye bikwiye gutuma rwose hatangira iperereza mu buryo bwemewe n'amategeko. Dushingiye kandi ku bubasha n'ubushobozi bwa pariki nkuru y'Ububiligi, ni mu rugamba rwo kurwanya ibyaha by'ubukungu mpuzamahanga. Icyizere cyacu kirahari ko iyi dosiye igomba kwitabwaho mu mucyo, ni mu rwego rwo kugira ngo tubone ubutabera. Iyi rero ni ibaruwa yanditswe n'abanyekongo b'abanyamategeko bagera kuri 54 bose, aho bayanditse mu minsi mike cyane ishize bashaka ko noneho aho umuryango wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo batangira gukurikiranwa. N'iki cyavuyemo rero nuko iperereza ry'Ububiligi ku muryango wa Tshisekedi Chilombo ryafashe indi ntera. Nibyo rero nje hano kugira ngo mubwire mu buryo bwihuse. No ubushinjacyaha bukuru bw'Ububiligi ni nyuma yo kwakira ikirego umuryango wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uregwamo gusahura amabuye y'agaciro mu birombe bya Katanga. Noneho basabwe kwemerera gusuzuma urujya n'uruza rw'amafaranga yakoreshejwe kuri konti zabo cyangwa se iz'umugore wa Tshisekedi, cyane cyane abana be ndetse n'abavandimwe be. Ububiligi bugiye gutangira noneho kwinjira mu makonti kugira ngo barebe uko byatangiye byose, ese ayo mafaranga vahe andi yajya hehe. Ni icyemezo Africa Intelligence yagaragaje nk'intambwe ikomeye ku bijyanye n'iperereza ku muryango wa Tshisekedi rikomeje kugenda rihindura isura ya politiki y'ubutabera n'iy'ububanyi n'amahanga. Nk'ubwo ngubwo kuwa 8 Nyakanga nibwo rero abanyamategeko barimo Bernard ndetse na Mengen bahagarariye imiryango itari ya leta yo muri Katanga ndetse n'abayobozi ba societe civile bikajyana rero n'abacukura amabuye y'agaciro, nibwo bari batanze iki kirego tumaze kugarukaho. Ariko kandi ni nyuma y'iminsi mike cyane rwose, ni nyuma y'iminsi tarenze na 12 iki kirego cyatangiye gutanga umusaruro ufatika, kuko noneho iperereza ryatangiye. Hanyuma rero aba bantu 9 bose bafite ubwene gihugu bw'Ububiligi bari barezwe muri icyo kirego twanabagarutseho, barashinjwa kugira uruhare rukomeye cyane mu kwigarurira umutungo no gusahura amabuye y'agaciro mu ntara ya Okatanga na Lualaba. Abatanze ikirego bashinjaga ibikorwa bya ruswa, uburiganya no kwinjiza amafaranga avuye mu bikorwa bitemewe byakozwe biciye mu micungire itagaragaza ukuri, ni kubijyanye n'abantu batandukanye cyangwa se acukurwa amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu majyepfo. Gusaba rero kugenzura konti za banki za Madamu Denise Nyakeru n'abandi bo muryango wa Tshisekedi bigize igice cy'iperereza ngo kijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga. Abagenzacyaha b'Ababiligi barashaka kumenya niba hari icyizere gifatika ku bijyanye n'ikirego cyatanzwe n'abo baturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse barashaka no kumenya niba hari inzira zerekeye kunyereza amafaranga, niba hari amafaranga yaba yaragiye avanwa ku mabanki yo mu Bubiligi agashyirwa handi, cyangwa se uko izo banki za Denise Nyakeru n'abandi bo muryango wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amafaranga yabo ese yaba akoreshwa te, ese akurwa mu mabanki agurwamo ibikorwa runaka mu Bubiligi. Ibyo byose ni inkiko zishaka kubimenya. Amakuru akavuga ko abagenzacyaha barakeka ko hashobora kuba harabayeho kohereza amafaranga mu bihugu bizwiho kubika ubutunzi bw'ibanga, kongera kuyakoresha mu Burayi ndetse n'imikoreshereze
yigeze idahura n'amafaranga y'abagize umuryango wa Tshisekedi Chilombo, ndetse niba binajyana koko niba ayo mafaranga binjiza ahura neza n'ibikorwa bakora bizwi n'amategeko, ngo ni mu gihe basanga ayo mafaranga yaragiye anyerezwa cyangwa se yakoherezwa ku mabanki cyangwa se agahungishirizwa ahandi akagurwamo ibikorwa bitandukanye, bagomba kumenya neza ayo mafaranga aho yavuye, basanga bidahura n'amafaranga binjiza mu buryo bwemewe n'amategeko, ubundi bakaba babakurikirana noneho mu buryo bweruye. Kuri ubu rero abagize umuryango wa Tshisekedi barahakana ibyo bashinjwa. Iyi ni inkuru twagiye tugarukaho. Nk'ubwo ngubwo Jacques Tshisekedi ni murumuna wa Perezida Tshisekedi yavuze ko ibyo bashinjwa ko ari ibinyoma bidafite ishingiro kandi ko biteye icyasha. Ashinja imiryango itegamiye kuri leta kuba yarakomeje kugenda ikoreshwa mu nyungu za politiki. Intara ya Katanga irafatwa nk'umutima w'amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akenerwa ku isoko mpuzamahanga, arimo ubutare, cobalt, lithium ndetse n'andi menshi. Raporo mpuzamahanga nyinshi zerekana ko igice kinini cy'amafaranga ari y'amabuye y'agaciro yagiye yinjiza hagati y'umwaka wa 2017 na 2024 abarirwa ngo muri za miliyari 129 z'amadolari, ngo ntabwo yigeze yinjira mu isanduku ya leta, ahubwo yose ngo yagiye ajya mu mufuka wa Tshisekedi Chilombo. Ububiligi bwatangiye gukurikirana abaregwa kubera ko bafite ubwenegihugu bwabo nk'uko twatangiye tubigarukaho mu ibaruwa. Kuri ubu rero bamwe mu banyekongo baba mu Bubiligi hari n'abatangije inyandiko zisaba ko umutungo w'umuryango wa Tshisekedi ko wafatirwa by'agateganyo. Ni amakuru tuzakomeza kugenda dukurikirana.